Kaya po, the ongoing improvement iti sidewalk iti Bonifacio Street. So, nabid di last year, kept improvement of sidewalk na with solar lights tata and ada mulmula na. So, nung makita yun sa bali nga design DJ solar lights na, kasi nga ron po classic nga vicinity dito like simbaan, bell tower ka dyan, so nga classic met di design di poste na. It took us how many months kami nga nang pa-design DJ ka DJ na duma-dumang supplier din nagpresenta sa so digit na prubaran. Sa classic kami color na is black. That was the issue before, if white or black. So we want to stand out nga dedicate talagang identity tilawag. So black tirimwa. So nung makita ya po dot silaw na da nabababa nga 4 meters di sidewalk at 6 meters para di kalsada. So digit ti anana dita apo. So dita solar lights amin dita indonate ti Duma DJ supplier then ginatang tayo ti Duma which is part of the project apo. So ore i-review da DJ donated ti Duma apo. Apo initial ket agpatinggan to ijay dating grocery dya siligti nalipatag di grocery dyan. Dati Greenwich ano ko, more di dayain na pa, di motion, dyan mo dumano ni dyan ako. So dapat upat nga i-install da dyan. Yung kitain damin di road clearing nga gapota na dapatan ni di establishment di kalsada. So kitan da lang di may kabit nga solar apo no dua ada sidewalk ken di kalsada kasi ang tibab di sidewalk. So kitan da lang apo. Apo ada pundo tayo so na lokar tayo madama papa survey ko noon natin nisisita ng iti solar lights kasi nga we have limited funds lang for the year. So kitanda lang aling priority sites ako, locations na iti solar lights.